Ekiro kya hati esaara eno tujja gisabira ensi yaitu Uganda. Ekitabo eky'omubusinge ekya kabiri esura ya 7 olukara 14. Ekitabo eky'omubusinge ekya kabiri esura 7 olukara 14 negamba eti abantu banga barikwetwibara lyange obalyebundaza bonka nibasaba nibaseera amaiso gange nibahinduka okuleka emihanda yabo emibi nubo ndihuura omwiguru ndiganyira ekibi kyabo kandi ndikiza ensi yabo. Mukama agambira abantu banga barikwetwibara lyange obalyebundaza bonka nibasaba nibaseera amaiso gange nibahinduka okuleka emihanda yabo emibi nubo ndihuura okuruga omwiguru ndiganyira ekibi kyabo kandi ndikiza ensi yabo. Ekikubaho mu Uganda kyona nkitukwata hitwena nabantu abaitu na enganjani zaitu abenganda zaitu ntukwatwa hitwena nabweki kinu kikuru muno tuina kuhinduka. Bible negamba abantu bange nibabaha abantu ba Mukama nibaba abaikiriza Yesu Kristo kuba mujunu wabo nabweki tuina kwebundaza tuina kwegarukamu ebyokusiisa ensi yaitu nubwera atunga kukira nukwagambira ati Mukama nuwaina amaani kukiza ensi yaitu. Ebizibu byensi yaitu bingi ebirungi mu Uganda bingi bya Mukama yatuhaire kandi ntubimusiimira baitu nebitali birungi nabyo bingi. Hati leka twebundaze tuleke emize yaitu emibi twegarukemu tugarukire Mukama nubwara ahuro kuruga mu iguru kandi akiza ensi yaitu. Leka tusabe hamu ebigambo bino osobora kubigarukamu esaara eno ekafoka yawe obisabe n'amaani n'okwebundaza kandi omanye ngu esaara eno nekwata hiwe. Leka tusabe. Ai Mukama ntukusiima habwa Uganda ntukusiima habwa ensi yaitu Mukama ntukusiima nkoko wagihangire esemire ntukusiima habwo obwire oburungi ntukusiima Mukama habwa ebyokulya ebingi ntukusiima Mukama habwokuba tuina amaizi maingi mu bisaaru n'omu nyanja Mukama ntukusiima abo abantu ba Uganda abaingi kandi abarungi Mukama ntukusiima abo endimi zone ezitugamba mu Uganda muno Mukama ntukusiima abo obumu ntukusiima abo ebyo turabizemu Mukama emyaka eyenyuma ai Yesu ntukusiima abo kuba turabiza mu bulemu ntukusiima abo kuba turabiza mu ndwaire ntukusiima abo kuba turabizemu ebintu bingi Mukama nabweke ekiro kyatwizira mu maiso gawe ai Mukama n'okusiima kandi Mukama ntweyongera okwegaruka Mukama wange ogambira ngo butarayebundaza tukaleka ebyokusiisa byaitu orahuro kuruga mu iguru kandi orakiza ensi yaitu. Ai Mukama Omwibara Yesu ganyira ebyembandwa okuseesa esagama nobutahikirire bona okugenzera mu maiso mu Uganda. Ai Mukama ganyira ebibi byembandwa ganyira ebibi byokuseesa esagama ganyira obutahikirire bona obubaire mu Uganda eno Omwibara Yesu. Ai Mukama ganyira ebyokusiisa byaitu ganyira obuli bwenguzi ai Mukama ganyira Yesu Kristo ekibi kyokusobya abaana abato ganyira Mukama ekibi kyokusadaka abaana habwobugaiga ganyira Mukama wange omumezi habwokugobeza ensi yaitu Mukama habwokwegondeza itu itwenka tutaserwire kwombeka ensi yaitu Mukama tuganyira ebibi byaitu enka Uganda tuganyira Yesu Kristo kandi oyogese ensi eno nesagama yawe Mukama niyo watuhangira Yesu ensi yaitu ni wagihangira Mukama ntusaba okuganyira kwawe Yesu ntusaba embabazi zawe Mukama ntusaba ekisa kyawe Yesu ganyira ensi yaitu Mukama wabakama ganyira abebembezi baitu Yesu ganyira Mukama abachube emisango ganyira Mukama ba pleada abagenzera mu koti mu kikaro ky'okuyamba abanaku Mukama baba kozesa kubi Mukama wange ganyira Yesu Kristo ab'emisango yona Mukama ganyira Yesu Kristo abokulya ebintu ebyabantu abayizire nkaba aheeru Mukama abanyamahanga abayizire okukora mu business mu Uganda twabagobeza twabayiba ganyira ebyokusiisa byaitu Mukama ganyira ensi yaitu Yesu ganyira Mukama wange obusuma ganyira emirimo eyitukozere mu kikalo ky'okukora ebyabakama baitu batuhaire twayiba sente zaabo Mukama
ganyira ayi Yesu, ganyira ensi yaitu, ganyira ebisuba, ganyira okwenda itunga eryabusa, ganyira mukama wange, ganyira ayi Yesu. Tuoje n'esagama yawe nk'ensi yaitu ayi mukama. Tuoje mukama kandi otugirire embabazi omwibara lya Yesu. Mukama nganyira nabanyaUganda batahi bange bona habwokwenyumirizamu ebintu ebyakubaire nibitukwasa ensoni. Ayi mukama nganyira nabanyaUganda batahi bange bona habwokwenyumirizamu ebintu ebyakubaire nibitukwasa ensoni. Ayi mukama nganyira nabanyaUganda bagenzi bange bona habwokwenyumirizamu ebintu ebyakubaire nibitukwasa ensoni. Ayi mukama obutambi obutukwoleka mukama obwakubaire nibitukwasa ensoni baitu ntugwenyumirizamu, tuganyire ayi mukama. Tuganyira Yesu engeso zaitu ezakubaire nibitukwasa ensoni mukama baitu nizo tukwenyumirizamu. Tuganyira ayi Yesu otugirire embabazi mukama wabakama. Mukama omwibara lya Yesu. Tuganyire habwokukingira aheeru yamasomero gaitu namaka gaitu, nahabwokujuma abatebezi b'enjiri. Mukama omwibara lya Yesu. Tuganyire habwokukingira aheeru yamasomero gaitu namaka gaitu, nahabwokujuma abatebezi b'enjiri. Ayi mukama omwibara lya Yesu. Tuganyire habwokukingira aheeru yamasomero gaitu namaka gaitu, nahabwokujuma abatebezi b'enjiri. Tuganyire mukama nambe tusweiza abahereza bawe. Tuganyire mukama nambe tugayire enjiri ekigambo kyawe Bayibuli tugigayire. Mukama tugirire embabazi ekiro kyate omwibara lya Yesu. Ayi mukama tuganyire habwokutendereza embandwa z'omulembe guno mukikalo ky'okuramiiwe ruhango w'amananu. Ayi mukama tuganyire habwokutendereza embandwa z'omulembe guno mukikalo ky'okuramiiwe mukama w'amananu. Ayi mukama tuganyire habwokutendereza embandwa z'omulembe guno mukikalo ky'okuramiiwe ruhango w'amananu. Ayi mukama ensi ya Uganda giga're bushaka tusobole kuseera amaiso gawe kandi turugwa mu kibi omwibara lya Yesu. Ayi mukama ensi ya Uganda giga're bushaka tusobole kuseera amaiso gawe kandi turuge mu kibi omwibara lya Yesu. Ayi mukama ensi ya Uganda giga're bushaka tusobole kuseera amaiso gawe kandi turuge mu kibi omwibara lya Yesu. Ayi mukama ganyire kanisa yawe munsi yenu otwonyere kugarukira omwibara lya Yesu. Ayi mukama ganyire ensi yawe munsi yenu ya Uganda kandi otwonyere kugarukira omumazima omwibara lya Yesu. Mukama ganyira abantu abakwetu ibara lyawe nambere tusweiza ibara lyawe. Mukama tuganyire nambere tugenzere mu bibi nk'abasisi abandi bona. Mukama tuganyire nambere twesweizi twenka twaswaza n'ibara lyawe. Ayi mukama ayi Yesu tegeke kanisa yawe habwokugaruka bushaka okurugenda okwija omwibara lya Yesu. Ayi Yesu tegeke kanisa yawe okugaruka bushaka okugenda okwija kandi otukonyere kutaturabaho omwibara lya Yesu. Ayi Yesu tegeke kanisa yawe habwokugaruka bushaka okugenda okwija kandi otukonyere kutaturabaho omwibara lya Yesu. Ayi Yesu tegeke kanisa yawe okugaruka bushaka okugenda okwija kandi otukonyere okugaruka bushaka okutaturabaho omwibara lya Yesu. Ayi Tata kiza ensi yaitu kandi oseesa omwoyo wawe arukwera habwomezi bwaitu omwibara lya Yesu. Ayi Tata kiza ensi yaitu ya Uganda kandi oseesa omwoyo wawe arukwera habwomezi bwaitu omwibara lya Yesu. Ayi Tata kiza ensi yaitu ya Uganda kandi oseesa omwoyo wawe arukwera habwomezi bwaitu omwibara lya Yesu. Ayi Tata kiza ensi yaitu ya Uganda kandi oseesa omwoyo wawe arukwera habwomezi bwaitu omwibara lya Yesu. Ekiro kyate ayi mukama imuka orwanisa abanyazigwa ba Uganda abali mu mitano yensi yenu n'abali aheeru y'emitano ya Uganda omwibara lya Yesu. Ekiro kyate ayi mukama imuka orwanisa abanyazigwa ba Uganda abali mu mitano yensi yenu n'abali aheeru y'emitano ya Uganda omwibara lya Yesu. Ekiro kyate ayi mukama tuma abamalayika bawe abarwani
tuba bamalayika bawe mukama n'ebitara by'omuro barwanisa abanyanzigwa ba Uganda abali omu mitaano y'ensi enu n'abo abali aheeru y'emitaano ya Uganda omwibara lya Yesu. Ekiro kyati ayi mukama imuka olwanisa abanyanzigwa ba Uganda abali omu mitaano y'ensi enu n'abo abali aheeru y'emitaano ya Uganda omwibara lya Yesu. Leka entegeka n'emirimo eyabanyakuleeta okufa n'okwerekerra ekwatwa omuro kandi esheefu okiija omwibara lya Yesu. Leka entegeka n'emirimo y'abanyakuleeta okufa n'okwerekerra ekwatwa omuro kandi esheefu okiija omwibara lya Yesu. Leka entegeka yabo n'emirimo yabo abanyakuleeta okufa n'okwerekerra ekwatwa omuro kandi esheefu okiija omwibara lya Yesu. Ayi mukama ekiro kyatuheereza abamalayika bawe abarwani n'abamalayika bawe abalinzi balinde emitaano ya Uganda omwibara lya Yesu. Mukama nimanya nti tulina abasirikale abasobora kurwana n'okulinda baitu mukama iyo oba otalinzire abalinzi balindira busa. Ninsaba ekiro kyati mukama oheereze bamalayika bawe abarwani n'abamalayika abanyakulinde abalinzi balinde emitaano ya Uganda omwibara lya Yesu. Ayi mukama heereza abamalayika bawe abarwani n'abamalayika bawe abalinzi balinde emitaano ya Uganda omwibara lya Yesu. Ekiro kyati ntwangiire okutiina n'okutuntura mu nsi yaitu omwibara lya Yesu. Ekiro kyati ntwangiire okutiina n'okutuntura mu nsi yaitu omwibara lya Yesu. Ekiro kyati ntwangiire okutiina n'okutuntura mu nsi yaitu omwibara lya Yesu. Ayi mukama suukura kandi ohemule bona abarugobeza ensi yaitu ya Uganda omwibara lya Yesu. Ayi mukama suukura kandi ohemule bona abarukugobeza ensi yaitu ya Uganda omwibara lya Yesu. Mukama nambere beserekere hona basuukule mukama barorwe kandi bahemuke omwibara lya Yesu. Leka obulinzi bwa mukama obw'amaani mukama ogwo omurwani aije arwanirira ensi yaitu omwibara lya Yesu. Leka bamalayika ba mukama abarwanisa ebitare by'omuro abarwanisa enjura y'omuro abarwanisa ekibiriti baije barwanirira ensi ya Uganda omwibara lya Yesu. Mukama ntukusiima bw'okuba ohulire okusaba kwaitu. Mukama ntukusiima bw'okuba emitaano yaitu erinzirwe ekitara kyawe ky'omuro kuruga Karamoja mukama kuhika Yumba Arua hona mukama hagati ya Lake Victoria mukama na Kisoro hona Bunyoro Yesu Busoga hona mukama haiguru mulira na guru. Leka obulinzi bwawe mukama bumamiro omwibara lya Yesu. Ntukusiima ayi Yesu abokuresara yaitu ekiro kyati haka bintu byona tubisabire nturaba omwibara lya Yesu Kristo mukama waitu. Amen.